Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Presiden GNPP Meghalaya State Unit uba Presiden Tensong ubade usembut Menteri Rangba Kejela ula pentep bakasurok folen na Sherpi Shadu Hanyomer an pendap no hapo ubnai no pra mta usnam uba Presiden ula pentep ikujing temu ban pendap yakasurok kadai hakapor ba uba Rani Vilingdo MLA Kemeliam Constituency ringkat kinong Kershan kilarung syakaseng NPP mentakasngi hapelau ke yingsa ukanrat sangma Menteri Rangba Kejela ule thu bagani ka surok na Sherpi Shadu Hanyomer kalong khandai 4% kadai ke bahap Hameliam Constituency ula pentep baka surok na lau sotun sya saumer apo Shillong katanat PWD road kadang dep penkre ke detail project report haga jinglot ke balai pupra klur tingka hadu saupau klur tingka hendai menta kidang ap ya ke jingmenjor na katanat forest kadaya bagi poi syakani ke klipmat ban pediang sekau bahaya pi parok kamtam yai ba rodi unong yalam mo barat ba syakani ke parti ke jongi nadu u arja kapra bagi peniat ya ke sorkar bagi simti ya ke sorkar hakatu kapor na ke jingalam ke jong doktor mukul sangma kawe kaba ngayo i akikot kubor but what kipai ba jong kejelai barok kue ki ong baki noyalam jong ke parti NPP kidei ki ba specialize ban penbik beriu jisu tenat kidei ki specialist ban penbik beriu te hadu kini ki kendiat sengi ki bala depro kadang long kumsa tambah kidang absyur sakeniat ndai tak penbik beriu ki om thet beriu na lor ba penbik hana bat kathet ru tengah kwa ban ong ya bi ki pai ba jong Kamelim Constituency kakentin ban thet kamarais hak constitution jogeri India hak bedei hak sensyar ka khadar ka tin thit kam judon kedon tang kawe ka kentin bat kata kalong ban syakri te kendiat sengi ngakan mau kiwan kinong thok pat kubor ki keli yana karno phithet yai baroni kumno pila banthi ki kinong yalam mi baroni ngam don tam kawe kala bat kawe kabui ibaroni sathi hak development ibaroni iwan join day nama karoi kapar bat om day kata om ibaroni bawan join day mapi kinong yalam jong ibaroni iba om ko baroni la terkong ka kemut ka kemah ni don kam lipstick ni don kam banta ye doridar jongi lem kumta la ban yap lai ko kata kadeka ka ansa ka bami ba nak benta ka development compare kanu pas dem ka parti pilalong kanu kata ka parti ka bahabriu lada minus ya karoi kapar le no elot ki barok tenakal kedau ngasngau ban ong hakan gamit kinong yalam jong ibaroni pilale ya kabadei ban ngangis kem ban nang ni sakmat kajing trei rengkat jompi ban ibaroni kajing trei jompi rengkat bat ka blok NPP Hamlem nginang la susu banwara ya karoi kapar ka bebit kopiang
Ngamla bangklet. Maria job yak election nu baroni uri sapo house license hausin. Wong yang aku ba prestun syanu kata ka Furlin jongpi. Nangta menakani ka budget session ni dan keren biang ya kaju. Ngasukwa ban pentip pai ba jad ba kani ka Furlin kaha kumba kendai 4% ha ka melim konsensi ha ubnai Desember ngin pendek sa sitom sipor tambah ha u Desember ngapenti kenai pi baka Furlin kadai bandek batkan long kajing mentoi ka ban nengkong ya pi ki pai ba jong ka melim konsensi Ti baru ni perkenal kumju ya kasurok bypass. Nangte nalaban, nangte napo kasnong ka ini ka bani someh kata lausotun. Ngiladep ban survey ka DPR ngiladep satang bangin yo ya ka forest clearance. Kaban poi obduna ya ka life hopra hadu soboklur. Kani ukan long ke jintol kebetulan. Balengan nur banyak tu ya kata memang indon kaju ke family minta. Bandai badon kaju family ngan ya tu pingan nem ya tu si kendiat. Terlai cak bi dan kaju family minta ngaplasya mensim ya pi. Sampai UCM badon purom jongi. Anda ladon program yang nane sekmat hapo melin. Unsa plasyen mesin sama wahdo berpindah jauh umat kata. Nangkiu seprang ka konsensi melih. Ban ngayo iya kadur kadar juga nang sekmat. Kan sanang ibu. Kulai bisa jang.